Аяққа желек, мол жерге таш. Ноқатында жоқ болса керек бұндай қаша. Автовокзалға көшіргілер бардығын. Мақұл ба? Иман, мұсуды қара. Шундай сасыған жерді іштеп отырушты. Соны жерге алып барып қойсақтар недовольны қарашы. Бар техника пол таштағыла. Азы мұны барда пробкаларында ұшылар да. Я, екібе жол жоқ қара. Өзі кішікей односторонная қара пробка. Ау, бұда жол. Потом, попозже. Не сейчас, я работаю. Идите в мэрию. Так, мы хотим это. Еще раз идите. Я. Ну, дедовче. Ага. Алды жақтағы бар латып И все. алды жағында бетон бар екен мындай. Крана гарантия. Молжерче. Латаковчик керек. Молжер bir sıra қарашуыз керек екен. Кім? Зеленхоз. Bir sıra қараш керек екен, Скамейка бола бұл жерде, жоқ болбай ма? Хорошо. Гүлдер біраз ескіре түсіп тұр. Оларды алғыла, қара. Еме, зеленхоз. Қара оларды алғыла. Қара ма, дүңгі емелерді алғыла. Мо қапталды оңдап қойыш керек екен, қара. Керамогранит пе? Тетяны оңдап қойғыла. Оларды ал. Мо içi de barda екен. Так, мына гүлдерді bir sıra қараш керек екен. Совсем ескіріп қалып тұрған ма? Жоқ, гүлдерді айтам. Гүлдер азыр енді түркі суғардың бағында водозмен қылған үшін. Жоқ, башқа гүл ексе болбой, қара уже ескіріп қалып тұр деген да. Қарап жүр, құрғапта қалып тұр. Қашан ақылы жолысы оқыдың? Toprak жақсы, бірақ су аз. Бұл күзден баштап олар бір сыр оңдайлы. Так, қаш жерде айтасың ақыл? Ауа. Все. Лестницаны тете қашан оңдыдасың. Жаңағыда таш бастырып қойасың. Ona beton taraf var. Şurada 5-6 metre Желек? Мейлі қойып соны болады. Да, қойалым. Давайте. Наоборот, обратно қойылады. Аяққа желек, мол жерге таш, и мол жерге де жаңа біз емет табыз ғой? Парк, лестницаға. Гранит. Ошынан қойсын бол. Бұл жақты только маған емеден қой. Шыршавый таштан қой. Бұл жерде Асфальттап қойыр, батырақ болып. Хорошо. Жоқ, емені жаңа қойыш, мұнаны расширение қылауыз, қандай қылауыз кейін. Азынан сол жағы, оң жағында почти помеха екен, кругом. Только сол жағынан. Мол жерде өткенде сүйлөштік, таш қылауыз деп. Азыр балдар бошоса, таш қылауыз, турабы? Так. Мынау емесін, заборларын қачан баштайбыз? Шunu emede örbeyiz be. Başta örbeyiz be. Akıl. Bundan bir sıra karap mı, reşitlerin başta böyle. Bunu olsun be, biz yüz yasayız. Kaç? Taş, dayar, akıl koyduk. Sen reşitkasını emet, bunu stoykalar bırakıyoruz. Stoykaları kalsın da reşitkaların необычный rak. Gözünde kraskalaylı var. Ya. Bir kör anda, olарды алып қойым, полигалдарды ше. Бұлар реклама қойылған ба? Мұнда краска алып қойымыз. Нарық бетінде краска алып қойымыз. Арығы отлично. Қарама, қашалар бияқ уже Ноқатский қаша болып кетіп тұр. Еме? Ноқатский қаша екен бұл жаға. Еме? Ноқатында жоқ болса керек бұндай қаша. Брұштан баштап 1, 2, 3, 4, 5, 6, дакан саласын. Алып, ескіріп, старомодный болып бүтіп тұр.
Так, kaçan başlaysın Eme? Akıl kaçan başlaysın tuğanım? Sen sırada suruk aytmasan sen жасабай koyuyorsun. Ayt, kaçan kaç? Mozdanyаны алабыз деп сүйлөшпөйдүк белек эме. Кол тийбейт атпык, а? Эме. Я. Sen algıla mı? Akılın algıla. Alıp biz alıp cenabı eğileri uç alıp da. Biz de arkasından ellerime şu suyunu yedik. Хорошо. Так, теперь bizde много жер бар да, кандай кылабыз бул жерде? Ушул жерде кандай кылып порядок кылабыз? Hatta özü varsa doldu. Не положено. Hatta varsa çarpıyor. Hatta şöyle koyup Temizleş керек. var kovalarımızla bile. Aslında bir oturuşta büyüdü. Так, bunu жана байказакы. Бывший вице-мэр азыр счетный палатада иштейт. Бул макул экен. Макул мен бузам депти, бузсун, зачем? Акырын бузуп эмете берсин, баштасын, макулбу? Самирбек Бач, баштасын. Ооба, бүгүндөн баштап чатырларын чечип баштасын. Ичиндери чеп бүтүбү? Чыгаргыла. Бул өзү макул болду. Дастан, эмеге көзөмөлгө алгыла, макулбу? Бүгүндөн баштап уже үстүлөрүн бошотуп чип кетти, көрдүңүзбү? Үстүндө эч ким жок, бул макул болду. Так, моундагы макул болду. Мында баштай бергиле. Моолорду эмне үчүн албадыңар? Азамат Камилович, сиз эме болчу буякта. Сиз ответственный болчуңуз. Я. Жок, эмне үчүн албадыңар дейм. Я. Эмне үчүн албадыңыз? Сизге айтып атам. Ар жакка бөлүнүп туруп физикалык иш. Батыраак кыймылдаңыз. Так, моолорчу. Булар качан алабыз? Я. Бүгүн тазалагыла. Полный бүгүн бүтүргүлө, түшүнүңөрбү? Молар бүгүн бүссүн, Азамат Камилович. Дейт атам, молар алынып, оюга чейин алынсын полностью. Дейт кандай чип кеттейлери жок, текта жок, монда жок, ичинде эч ким жок, кетишкенчилик. Только тазалап алыш керек бул жерлердичи. Бул жакта кайсы направлениеде катташат машиналар? Я. Автовокзалга көчүргүлө бардыгын, макулбу? Иман, могу мусулду кара. Могу мусулдарды кара. Алейкум салам. Bir de sen sorarsan bana. Азыр ажаба, аз келебиз. Могу кара. Батыраак бузуп алгыла эми. Макул болду, бузуп алып тазалаш керек да. Петеринде тазалаш керек да, зданияга чейин полностью. Так, шоколад базар көчтү, а? Может, я. Байланышмалармен постоянно контакттамын. Так, bunu качан эметебиз эми? Ушулар полный алып түштү. Немелердин каркастарын сымайт деп. Булар эмени Самирбек Башевич, кандай кылабыз муну? Бул эйлер алып кетпейт эми, бул туура бул биздин эмелер жасаган беле? Я. Беріктерін өздері елері. Бұнан біз ошол жардам беріп ташыласақ бұлар сыйатын. Булар алып кетпейт, бүттен. Муну батыраак алыш керек да муну үчүн. Ама бардак болуп турбаш керек. Кандай кылабыз? Өткенде ойлойдо суу боласың, манипуляциялар көбөйтүп. Жок, бияка эме керек да. Болгарка менен усталар керек. Бексултан базар, частный базар да. Я. Алып кетчек, жеке менчик базар. Шоколад базар артында биз. Ооба. Жок, качан алып чыгып кетет? Мен билем ушу Бексултан экенин. Билем жеке менчик. Качан? Фермасын уже бүгүн кесип башташат мулар, фермаларын алып. Үстүн ачып бошотуп. Жүрсүндө не жүктөп башташат. Тянан басса болобу? Кара, моңолорду алыш керек уже полностью. Полный тазалаш керек биз. Так, ондан баштап полный тазалайбыз. Мына. Домнан баштап. Дейт, до конца алыш керек, карачы. Муну батыраак кыймылдасак болбойт балдар. Абдан жумуш көп. Абдан жумуш көп да балдар.
Sarıkbaş, sen özün көзөмөлгө al. Asat sen, Dastan sen, Neme Azamat Kanыбекович, sen. Çoğu kılıp olsak болбойт мунчу. Кандай кылабыз? Bugün katışıyoruz. 2,5 гектар чыккыда экен, Азамат эме. Чыгып калат 2,5 гектар. Сасып кетип тургачы. Ушундай сасыган жерди иштеп отурушта сонун жерге алып барып койсок да недовольный да карачы. Так. Либо мояктан деле келип алып чыкса болгудай экен. Бат-баттан кыймылдаш керек. Могул жер бизге как воздух керек могул жерчи. Бардак болуп турбаш керек да. Эми кооперативный гараж аерде эмете берет. Кандайсыз? Качан бүтүрүп кеткидей балдар? 4-5 күн. Карачы мына батыраак алыш керек да. Канча эркирип чыгат балдар. Монтип турбаш керек да. Допустим, тияк көрүнбөйт. Акырын алабыз анычы. Мону батыраак кыймылдаш керек да. Бат-баттан бүтүрүп, таптаза кылып, сонун проектлерди алып келип иштеп, жумуш жасаш керек да. Так, мону тездетиш керек. Так, мону бузуп баштады, туурабы? Азыр биз бул жерде техникалар токтоп калды да. Алып чыгып кеттик, туурабы? Азыр техникалар бизде кайсы жагында, Сарык Башевич? Hazır bizde 3-4 Bir. Супаналиева. Тоже надо. Так. Garaj. Гаражда силердин техникаңар жок. Bizde ошол месте не делишти берет Субханалиев. Ооба, силерде техника жок. Анын ушуна да дагы. Эмеде ичте тиги Касымбековдачы. Эти Касымбековдачы. Службалар бөлүп таштагыла да. Водоканал бар, ТЭЦ бар, эме бар, кайсы службалар бар. Сенин службаларың баарын техникаларын таштагыла да. Умайсыз эле карап отуруга. УГД бар. Кайрылма санат бекет жардам этебиз. Жеке сенде канча шахман бар? Азыр үчөө. Бир мына УГД шахманын алгыла. Экскаватор бар сенде. Ооба. Дагы кимде бар? Şu давайте бергиле. Дагы кимде бар техника? Бар техника пол таштагыла. Эме ажеке сиз да техника бересиз да? Uçardı sültet koyuç. Да? Uçar уже бүттү канализация алдына кетип атат. Так, деме Муратжан, сеникичи качан асфальт баскыдайбыз? Азыр канализация калды, су водоканал. Мечиттен өттү эменерде эле чылатып. Аякта уже Ооба. параллель. Канализация качан бүтөт талант? Канализация Жумабаеванын казды алды, бул жерде 200 метр жеткен алды. Водопровод бүттү Жумабаева. 3 күн ичинде бүтөт. Анда Кудай кааласа эмени бир аптанын ичинде басат экенбиз асфальтты. Замир катуураак иштеп атат. Ырысбек каякта жүрөт? Ырысбек катуураак иштеп атат. Сиди бул почти снос эле кылып койдук булардычы. Сен бир эле эмен калды, башка бир эмең жок. Сносто муну кана жанагы. Асат жүрөт, башка эч ким жок. Ооба, могулар турат мынакей. Бул жерде техникалар иштейт, нары жакта усиление кылып балдар таштайбыз. Биз азыр молдарды кантип көчүрөбүз эми? Я. Мону толук көчүрүшүбүз керек да. Кантип көчүрөбүз? Булардын багында антенна сөзү жок. Жок, мен түшүндүм. Эметпейликпи биринчи, место даярдап туруп, каяка даярдайбыз? Адреса санайбыз. Буларды каяка көчүрөбүз? Өкүнүч көчпөдүк белек. Ошо жана базардын артынан жүрөт, анын курулушуна жайына кетет.
Azı bunu bardak, pробкаларында ушулар да. Я. Автобус жана өткөндө сүйлөшкөн жергеби? Аяқ автовиктер біз розница сатабыз. Ешкім барбай қалды. Сауда болбойды. Олар чирейді. Карма, бардак карап пробка кылышып атат да, бардагычы. Пробкада. Екібе жол жоқ, қара. Өзі кичике односторонняя. Қара, пробка. Нар. Көрдіңізбіз, Әмір Паш. Қара, екі рет машина қойды, болды, бүтті уже пробка. Қарақым, екі рет машина қойышты, пробка бүтті. Şunu, ya, şunu sunuş belgileyçi, qanday qilamiz? Qara, bunu trotuarga чейин qo'yib o'tadi, qara. Trotuardan aldırıp qo'yinglar buni, хотя бы, qarachi. Aldı trotuarda. Seniki Muhammed, al desang trotuarda. O, sunuş qilib bersa, как раз buna ema ajika bosib o'tadi. Qana, ema semetey. Semetey. Buni kichikroq sразу по пути kelib bosib berib qo'ychi. Ема, Азаматхан, сен өзің көзөмөлгө албайсың ба? Өзің көзөмөлгө алып ушуну тазалап берчи, пожалуйста. Булар просто жетишпейт да балдарча. Неме, ким? Замирбек, сен, Ырысбек кайда? Бүгүн жокпу Ырысбек? Бар. Кана Ырысбек? Бул экөөсү суноччу эле болуп калды, үчөөңчү. Биздин суноч группа эмес. Ушуну алып бергилечи бүгүн анда. Алып, эмеге ажыкка айтсаңар, карак өтүрөт эмеге. Шир асфальтын басып берет, заодно көчө. Ооба. Как раз элге эме болбой, кыйынчылык болбой, туурабы? Ооба. Моочу. Мондай келип туруп, только моойдун бурчу алынып калат экен, а? Я. Ооба. Все. Да. Sizdeki ne oldu Racım? Ya. He. Bizde bir aslan konuşuyordu. He. Biri gazın başının ortasında falan. Altı çıkıp buzlanmış şey dediler. Tak. Demek ait olan. Gazlı. Ne oldu? Gazı var, böyle alıyor, подземныйда келип турду. Анан диаметри да чоң. Ha, Cenab-ı Yemen'i. Ооба. Анан ал көрө газ менен сүйлөсөм, сенден көрөлү ал жерде түшкө шаардын жарымы газы жок калат деди. Ал жерде ручной эле бетон куюп койсок болбойбу, ошо именно газ. Ошо ручной төрбейсиң, ал өтө кыйын. Ал жерде ачык кайра жабыш. Өтө кыйын алчы. Болот ручной. Лоток. Ооба, лоток менен апаловка коюп, өтө куюп атпайсыңбы? Апаловка менен куюп өтүп кетесиң. Ага, тийбей эле койот. Остановка боюнча кайсы остановка мешет деп. Ama arıkın üstünde değil. Так, остановка боюнча анда эметкиле. Дөнөк Байчуш, ким эле? УМС. Мына остановканы аш керек пе? Бuyakta kanalizasyon var эле го. Азыр бизде жер үйлөрдө проект боюнча койдурганбыз, оны алдырга. Алтынбеке, Доспукка, Туранга. Бекер колдонушабы? Жок, адам сонун эсептелинет да. Açık koyuştu. Sen açarken daha arık. Aynen. Sen tavuk koydun. Demesini de koydu. Sıra isteyen maşına, otomatik maşına. Azıcık hocam. İşte öyle.